Ucheldir Brodorol sy'n mynd i'n sylw ni nawr ynghylch y defaid, a dwi'n ffodus i gael dau ddyn i gael y cwmni am mi, Ifan Owen o Tŷ Newydd Nebo a Hywel Davies o Rhydaman. Nawr te, y beirniad Elfyn Owen, Ifan ti'n nabod yn dda iawn fel dy dad di, felly mae yna dri yn y ras ar hyn o bryd. Pa un ti'n credu bydd yn mwy na lai yn mynd amdano? O sôn am roi rhywun ar y spot. Wel, dim an, ti'n perthyn i fe, ti'n nabod yna? Mae mor Ceri Hill. Safiod y groen di. Do, chwarae teg. Na. O na, mae wedi sefyll allan, chwarae teg iddi. Mae Eli Owens yn gwneud job hanner yn bridi ar anifilyd yma hefyd. Na, chwarae teg, da iawn wir. Hywel, oedd hwnna'n gyflym. Beth ti'n meddwl o'r bryniau Ceri yma? Wel, mae'n ddafod drawiadol fel mae'r Ceris. Mae'n siarp ofnadw, mae'r ddi yn ddi a'r wyn yn wyn a mae'r patches di yn y lle reit a'r busnes ni. A byddwn ni ddim yn synnu os na byddai'n mynd am yr hwrdd sy'n perthyn rhywfaint. Yr hwrdd Pencampwriaeth Cymraeg, ond mae'n edrych yn agos ar hyn o bryd ar y torddi. Y torddi neu'r Pencampwriaeth Bryniau Cymru? Pa un? Y Pencampwriaeth Bryniau Cymru? Da ni, do. Wel, maen nhw'n perthyn, ydyn nhw? Yn hollol yndi, ond mae hwrdd yn edrych yn ffantastig hefyd, chwarae teg. Na, cystadlaeth dda iawn. Thomas Robert o Ddimbych yn ennill y gil wobr gyda'r Pencampwriaeth Bryniau Cymru. A wedyn Eli Owens, Woodhouse Henffordd yn ennill y Pencampwriaeth gyda y Ceri. Wel, Ifan, wyt ti mor gloi dy dad? Dwi'n gwybod wir, ond mae rhaid oedd wedi sefyll allan reit o'r dechrau. Ond na, chwarae teg, wedi mynd ymlaen o'n ar gyfer Pencampwyr ar y diwedd, ond mae wedi ennill y categori yn yr Ucheldir rwan, felly na, chwarae teg, bob lwc di ymlaen rwan. Wel, am Pencampwriaeth Ucheldir Brodorol. Eli, well done. Oh, I can't really believe it, to be honest. You didn't expect that? No, I didn't. She did show herself well. I did think it was going to plan, but yeah, I don't think you ever expect that in the Royal Welsh, do you? Yep. She was stylist, wasn't she? Her 2 years were right up. Yeah, she's quite classy. She knows what to do. Yeah, probably better than I do. She's easy to show. Why is the Royal Welsh so special to you? I think, well, it is just the best livestock show, and especially for Ceri Hills as well. It is the one to win, and yeah, it's local as well for us. And yeah, we've been coming since I was very young, and it's a dream. You were a tut showing. Well, I'm still a bit of a tut, but yeah, it's definitely a dream. Yeah, so. Fantastic. Thank you very much. Well done you. Diolch, thank you.